Uzo deda svog unuka, metno ga na krilo, pa uz gusle pevao mu šta je negda bilo. Pevao mu srpsku slavu i srpske junake, pevao mu ljute bitke, muke svakojake. Dedi oko zablistao, pa suzu proliva i unuku svome reče da gusle celiva. Dete gusle celivalo, onda pita žustro, je li deda, zašto sam ja te gusle celivo? Ti ne shvataš, srpče malo, mi stariji znamo, kad odrasteš, kad razmisliš, kazat će ti se samo. Da su neka druga vremena, zaista bi ovo bila jedna dedina priča unuku na krilu uz gusle. Ali, na dobrobit postojanja smisla, ljudska zajednica u svom toku, posebno na polju savlađivanja nedaća u kojima se stekne, ipak ide u bolje od prethodnog. Po tome znamo da napreduje, da citiram, istorijski tok predstavlja svrsishodan uspon i ima neki daleki cilj, zatvoren citat. Tako ovde, sada, umjesto pesmi uz gusle, imamo naučni rad, vrlo popularno prezentovan, koji jedan deda, autor Radoje Rajko Radojević, ostavlja i unucima i potomstvu na blagodat i da se imaju iz čega poučiti šta i kako ustrebali. Takav akt zovemo uzvišeno činom prenošenja tradicije. Citat. Zato će i ova priča o Radojevićima biti protkana društvenim i političkim zbivanjima u Srbiji tokom 19. i 20. veka, jer je uspon i razvitak familije Radojević u ovom razdoblju nerazdvojno isprepletan sa samom istorijom Srbije, pa je tako u neku ruku personifikuje u svom mikrokosmosu. Svaka, ma kako se čini običnom, ljudska sudbina je roman u malome. U svakom čoveku se može napisati posebna pripovest, a u porodicama epopeja. U našoj književnosti nije dovoljno razvijen roman o porodici. Mi nemamo romaneskno obrađene, poput Engleza, svoje Forsajte ili poput Nemaca svoje Budenbrokove. Ali u romanu imamo svoje Katiće, oličenje života u našoj zemlji seljaka, koje je Dobrica Ćosić u svojim knjigama, stajući tako rame uz rame Goldswordija ili Tomasa Mana, stavio u žižu istorijskih tokova i lomova u posljednja 2 veka. Katići su u ponečem i izmišljeni, ponešto im je i dopisano. Znamo da su umetnička istina ne mora podudarati sa istorijskom istinom. Međutim, Katići nisu puka piščeva fantazija. Mnogo je naših porodica koje se mogu prepoznati u Katićima. Kroz takve porodice, a i mnoge druge, mogu se i Radojevići prepoznati. Zato sam kao deo duga osjećao potrebu da načinim napor i sačuvam spomen na svoje pretke koji šire istorijski gledano to zavređuju. Želja mi je bila da ovu sagu o Radojevićima, tim vrlim šumadijskim domaćinima, istrgnem od zaborava. Zamislio sam je kao večni spomen, želeći da kao plamen voštanice nad humkama predaka, mladim naraštajima i onima koji tek treba da dođu, isijava i bude trajno sećanje, ali i izvor ponosa na njihove pretke kojim će, ako Bog da, moći da osnaže svoje duhovno biće, jer imaju se na koga ugledati i sa kim dičiti. Ovim navodima autor je već najavio smjernice svoga rada, više kao naučnog dela potpuno lišenog romansiranja, više kao spomenice i familiji i rodu. Među naučnim delima u duhovnom fondu nastalom posljednjih decenija na ideološki oslobođenoj i izmijenjenoj osnovi izučavanja događaja i tokova istorije i socijalnog života u Srbiji, zapaža se i ova obimna studija srpsko-kanadskog istoričara iz Toronta, Radoja Rajka Radojevića, knjiga u izdanju Čigaja štampe, objavljena u Beogradu 2018. godine pod jednostavnim naslovom Radojevići, priča o šumadijskim domaćinima, koju ovdje ukratko predstavljamo. Prvi zaključak koji se nameće posle čitanja dela Radojevići
jeste da se radi o višedecenijskom radu na temi, što je i logično bilo nužno, obzirom da se radi o viševekovnom vremenskom rasponu koji treba obuhvatiti temom, ili tačnije radi se o vekovno neuhvativom, jer još niko, ni lični, ni porodični Gordijev čvor nije raspleo do šumadijski rečeno svog najtanatnijeg korenka. A Rajko Radojević je u pristupu svojoj temi, u vođenju svog istraživanja i pripovedanja sadržaja prišao na 3 nivoa. Prvi je genealoški nivo. Ovo je i razumljivo, obzirom da se radi o porodičnoj povesti koju prati samo kroz poverljive izvore. Drugi je istorijski, obzirom da se radi o istoriji roda šumadijskih domaćina Radojevića, a treći je geografski, obzirom da je svetska geografija postala prostor po kom je savremeni život razaslao Radojeviće. Odan prvenstveno naučnosti svoga nastojanja, Radoje Rajko svoja istraživanja bazira pre svega na istorijskoj dokumentarnosti teme, dakle na pisanim i proverljivim dokazima i artefaktima, nastojeći da svaku eseističku porodičnu priču koju u Panteonu kućnog predanja i ognjište mitologije stavi pod lupu dokumentarnosti i dokumentarno naučno evidentiranu. Tako će na stranu od svakog, kako sam autor navodi, nepouzdanog, neproverljivog predanja svoju genealošku priču početi dokazivim izvorima, biografskim zapisima Prote okruga Beogradskog Ilije Novakovića Nahoda, dugogodišnjeg paroha Voznesenjske crkve u Beogradu. Ovi zapisi svedoče o Jagodi, prapretku Radojevića, od koje, odnosno od čijeg doseljavanja iz prostora Crne Gore, Radojević i dokumentano sa babom Jagodom, odnosno staramajkom Jagodom, sa njenih 9 sinova, vode poreklo i poreklo vodi 9 šumadijskih familija, među kojima je počinje Odiseja današnjih Radojevića. Srpska etnologija beleži da ovo pravo zasnivanja roda po ženskoj liniji potiče među Srbima, pa i u Šumadiji od drevnine. Naime, kućni običaj je nalagao još iz vremena antičkog zajedničkog zadrugarskog življenja da kada se među ženama u kući sazna da je koja snaja zatrudnela, obično ujutru za doručkom, ženski starešina porodice, stara majka, objavi novost pred svima ukućanima, dok snaha stoji, razgrne joj košulju, do gola klekne pred snahom, poljubi je u stomak i kaže: hvala ti, snaho, Bog te blagoslovio. Tu svi u kući ustanu da stoje, stara majka, pošto ustane, saopšti i da budeš i ti po pravu matica u ovom roju. Svi ukućani u glas izgovore blagosloveno i izljube se i čestitaju. Otuda je ženama Šumadije, ženama Srba davano običajno pravo da one, kada treba, povedu porodicu, ceo svoj rod, pa i narod. Iz ove tajne Šumadinke su malo drugačije Srpkinje, a Šumadija pamti priličan broj rodova zasnovan ovom ili onom babom, kao što je to primer sa baba Jagodom i rodom Radojevih Jagodića. Iz spomenutih poljubaca je i baba Jagoda nosila pravo da seli i zakućuje svoje sinove u srpskom rodu Kučeći i Radojeviće. Rojeve ne sele trutovi, ni vojnici, ni radilice, već matice. U istorijskom delu ovog rada važnu tačku zauzima praćenje socijalnog i ekonomskog stanja, kako posmatranog istorijskog segmenta, tako i porodice u tom segmentu. Citat. Putopisac Oto Dubislav Pirh zabeležio je 1829. godine u svom izveštaju kako su ovde gotovo sve misli skupljene oko napredovanja svinja. To je najobičajniji pozdrav kada se sretne Šumadinac u šumi, ima li žira. Takođe, i Bois Lecomte 1834. godine zapisuje da je tada i najsiromašniji seljak imao po nekoliko brava svinja, a prodajom 3-4 svinje dovoljno je da se cela porodica izdržava za godinu dana. Pri ovakvom stanju, konstatuje Lecomte, oni su vrlo bogati, imaju manje potrebe da rade
nego za vrijeme turske vladavine, kada su plaćali velike namete. Međutim, ovo na početku nije bio slučaj s Radojom. U familiji je ostalo jedno usmeno predanje kako mu je jedne godine na Svetog Avlimpija bio došao na slavu tast i ostao da prenoći. Sutradan tast spazi svoju ćerku Stanku, Radojevu ženu, kako nosi bakrač sa pomijama da nahrani svinje. Na njen vab pojavi se, teturajući se nizbrdo, jedna mršava krmača. Gde su ti kćeri ostale? Upita je otac. To je, babo, sve što imamo, odgovori mu Stanka. Starina se zamisli, vrati se u kuću pa biranim rečima, da ne uvredi plahovitog zeta, reče Radoju. Zete, namerio sam, kada ti ponovo dođem u goste od Trojicama, da ti dogram nešto na poklon. Daj mi reč da se nećeš naljutiti i da ćeš dar primiti. Zatečen, a ne sluteći o čemu je reč, Radoje mu obeća da se neće ljutiti. O litijama dođe tast i dotera 30 sprasnih krmača. I tako je, po predanju, začeo imetak Radojevića. Posle davanja Hatišerifa 1830. godine, privreda počinje brže da se menja. Uzrok tome je slobodnije kretanje ljudi, povećavanje stanovništva i sve jače vezivanje za novčano tržište. Kao posljedica toga proširuju se površine ziratnog zemljišta i prilagođavanje tržišnim potrebama. U početku su njive proširivane na račun šuma, gde je ono zemljište kao novina bilo vrlo plodno. Kad se ono ispostilo, te bez đubriva nije moglo da se donosi veći prinos, krčeni su drugi, još udaljeniji delovi šuma. U ovome se išlo do podnožja Rudnika, Venčaca, Bukulje i Kosmaja. Iz takvih primjera rađala se ekonomija novooslobođene nacije. Studioznim odabirom istorijskog konteksta Rajko vrlo precizno uspeva da nam predoči kada privatno i lično postaje istorično i istorijsko, kao i kada istorijsko prestaje da bude istorično i postaje privatno i lično. Kao što se kloni mitskog i kućnih legendi odvajajući ih od činjenica, isto tako kao autor Rajko Radojević nijednog trenutka ne prisvaja scenu istorijskog za sebe, niti za svoju porodicu, već za čitaoca on to stavlja pod prizmu objektivnog sagledavanja. Prelomni moment u porodičnoj sagi Radojevića je početak 19. veka, to doba u kome se svo srpstvo probudilo i krenulo da se okuplja i oko jedne ideje o ujedinjenju u jednu državu pod jednim vladarem. Dani prvog srpskog ustanka također su i dani novog preloma u porodičnom životu Srba, uopšte bezmalo svih porodičnih srpskih rodova. Ovaj period svetska historiografija perom uvaženog uma Leopolda Rankea ubeležit će kao doba srpskog oslobađanja ili vreme kada je izvedena srpska revolucija. Doba je to u kome se krvološtvom moralo oslobađati od vekova krvoločnog robovanja. Otuda tom periodu i Rajko pridaje toliki značaj u svom radu i toliko se bavi prvim i drugim ustankom i uspelo ilustruje vreme i njegovu surovost. Knjiga je prebogata istorijskim detaljima koji ni do sada nisu bili prikrivani, ali se gledalo da se ne popularišu. Kao primjera radi detalji oko ubistva Miloja Đaka. Rajko tiho senči značajnu distinkciju između vladara i naroda koji bi uvek da podjarme narod sopstvenoj samovolji. Dok narod, obični ljudi, toga doba vide Srbiju i njenu budućnost kao smisao za koji se valja i treba žrtvovati, dotle političke elite tek u formiranju u svemu tome vide privatnu pričiju za sticanje bogatstva i mafijaško vođenje države i iste takve obračune sa političkim neistomišljenicima. Citat.
Ono što je Miloš prećutao u pismu narodu bilo je da je već poslao Tomu Vučić-Perišića sa njegovih 1000 dobro naoružanih Gružana, a sa druge strane svog brata Jovana sa šabačkom vojskom. I kad narod, prihvatajući kneževo obećanje, krene da se razilazi, Vučić iznenada kidiše sa svojim bojovnicima. Tada đakovi ljudi budu do nogu potučeni, a on bude teško ranjen. Uspeo je da pobegne u Mokri Lug, gde je uhvaćen i doveden knezu u Hasanpašinu palanku. Tu mu Miloš presudi: đače, ja od svoje strane opraštam ti život. I eto ti moj najbolji hat, da ga uzjašeš. Ja ću vojsku uparaditi i da te gađaju. A ti pusti hata koliko može trčati pred vojskom, pa ako te iznese živa, da ti je prost život. Tako i uradi. Uparadila se vojska, podigli su ranjenog đaka na konja, on pusti dizgine i sva vojska ispali plotun, ali u vetar. Kad je to video knjažev brat Jevrem, uzjahao je konja, pojurio, sustigao Miloja đaka i iz pištolja ga ubio, a potom ga na kolo bacio. Ostale vođe bune su osuđene na robiju, među njima i pop Živić iz Žabara i Uroš Novaković iz Junkovca, jer su bili okrivljeni za postrkivanje naroda na pobunu. No, mudra poslovica uči da ničija nije do zore gorela. Posle knez Miletine bune 1835. godine, koju su predvodili serdar Mileta Radojković i Javram Petronijević, a koju su podržali i kneginja Ljubica i Milošev najmlađi brat Jevrem, Miloš je bio prinuđen da dozvoli saziv Narodne skupštine, koja je na Sretenje iste godine izglasala prvi srpski ustav. Sretenjski ustav su osporile Austrija, Rusija i Turska, jer su procenile da je previše liberalan. Zato je sultan 1838. godine izdao svoj ferman, u narodu prozvan Turski ustav, da uredi ustrojstvo države unoseći novu ustanovu, Sovjet, sa kojom je knez bio primoran da deli svoju vlast. Time je slomljen Milošev lični i apsolutistički režim. Ne nalazeći motiva da po takvim uslovima vlada, on je abdicirao 1839. godine, napustio Srbiju i nastanio se na svom imanju u Rumuniji. Ipak, istorijsko štivo u Rajkovom radu više je opšti ilustrativni okvir privatnog porodičnog trajanja. Ali privatno porodično trajanje je neizbežno sastavni deo istorijskih zbivanja i okolnosti. Nužno članovi porodica aktivno učestvuju u njima kako u političkim borbama, tako i u velikim ratnim sukobima u okviru nepomirljivo sučeljenih svetova. Ali svetovi su sučeljavani i na lokalnom mikroplanu. Nezadovoljstvo jednim vladarom i njegovom mafijaškom dinastijom smenjivala je nada u bolje sutra pod novim vladarem i njegovom elitom. U to ime stvarane su tajne zakletve i zavere, čime su do zaoštravanja produbljivane političke podele. Po toj liniji opredeljivale su se i porodice Šumadije, pa i pojedinci unutar familija. Ovi procesi nisu mimo išli ni Radojeviće. Citat. Tu u komšiluku, ispod Lakića kuća, imao je Lazarev sin Miloš Radojević veliku njivu od 7 hektara, koja je bila toliko dugačka da se s jednog kraja na drugi nije moglo doviknuti, u kojoj je jedna brazda od uvratine do uvratine obarala ceo ar zemlje. Na sredini te njive bio je veliki stoletni hrast, ispod koga je bila trla sagrađena od hrastovih brvana, u kojoj bi se u jesen ili u proleće, u vreme oranja, noćivalo i leti radnici od kiše sklanjali. Tako izolovana i od puteva udaljena, ta trla je bila pogodna da se u nju skloni neko ko je izbegavao da bude zapažen.
U toj trli knez Petar se krio kada bi se u ovaj kraj zalazio i u njoj se noću sastajao sa Đokom Golobočaninom, vodeći poverljive razgovore. I šta se desi? To neko od komšija ipak primeti i prijavi žandarima u Natalincima. Žandari dođu, uhvate Miloša i počnu da ga u saslušavanje muče kako bi iz njega izvukli priznanje kao ono mi sve znamo, ali vi ipak da i od tebe čujemo. Miloš, naravno, izdrži te torture i ništa ne prizna, ostavivši istražitelje praznih ruku. No i pored toga, žandari iskoriste tu pogodnost da zaplaše narod. Sazovu zbor na Natalinačkom vašarištu, izvedu Miloša vezanog, pa mu zapraše tur sa 25 batina. Ovo javno kažnjavanje bilo je namenjeno okupljenima kao nauk koji treba da zapamte kao upozorenje, da je Miloš bio labaviji i da je priznao, ili da su žandari imali nepobitne dokaze, on bi sigurno ostao kraći za glavu. 20 i nešto godina kasnije, kada se srpska vojska u decembru 1915. povlačila preko Albanije, Živojin Milošev i Milošić Pavlov sustignu pratnju kralja Petra, koja je na specijalnim nosilima nosila starog i obolelog vladara preko neprohodnih, zaleđenih i snegom pokrivenih gudura. Kada ih je stari kralj spazio, upitao ih je ko su i odakle su. Živojin mu se predstavi i kroz priču, uzgred, podsjeti kralja na njegovo skrivanje u Miloševoj trli u Sepcima. Stari se kralj malo zamisli, kao da se prisjeća od tih dana, pa upita Živojina šta je sa njegovim ocem, Milošem. Ostavio sam ga gospodaru u Junkovcu živog i zdravog, kao i ostale ukućane, a sad sam gospod Bog zna šta je sa njima, pa neka im on i bude u pomoći, a ja i moj brat Ilija smo ovde s tobom. Kralj ih odmah kooptira u svoju pratnju, pa su tako Živojin i Miloš dobili počast na smenu noseći kaperu, kako je narod od Milošte nazivao kralja Petra. Kad su stigli na Jadransku obalu i kad su se ukrcali u savezničke brodove, kralj je naredio da se vojnici iz njegove lične pratnje, iznureni, iscrpljeni glađu i zimom, pošalju na oporavak. Živojin je poslat u Bizertu, u Tunis, a Miloš u Francusku, jer je bio oboleo, pa mu je trebalo ozbiljno lečenje. 3 godine kasnije, pred Božić 1918. godine, Živojinu stigne depeša sa Topčedera iz rezidencije kralja Petra I, u kojoj je napisano da je njegovo veličanstvo blagovoleo da mu Živojin Radojević bude prvi polaženik u oslobođenoj otadžbini. One koji su kao narod turskom poharom posle Kosovske bitke nestali sa istorijske scene, prvi i drugi srpski ustanak najzad posle 283 pobune tokom 4,5 veka, kako beleži crkvena srpska istorija, a da ponovimo, najzad uspešno vraćaju na istorijsku svetsku scenu. Drugi ustanak vraća narodu političko biće i utvrđuje ga u red samostalnih evropskih i svetskih nacija, gde će punim sjajem zablistati i čvrsto mesto zauzeti tek 100 godina posle prvog ustanka sa Prvim svetskim ratom, čemu Rajko u svom radu takođe posvećuje naglašenu pažnju. U ratu koji je trebalo da bude okončanje svih ratova, a koji se pretvorio u ustanovljavanje rata kao profitnog industrijskog procesa u ime multinacionalnog vojno-industrijskog hiperkapitala, što će pokazati potonji veliki rat i manji ratovi. U tom ratu Srbija je ispisala svoju najveličanstveniju epopeju. I bez malo da nema kuće u Šumadiji u Srbiji u celini koja nije učestvovala u Prvom svetskom ratu.
Rajko se u priličnoj meri bavi istoričnošću i okolnostima ovog rata, obzirom da je u njemu Srbija izgubila 2/3 svog muškog stanovništva i 1/2 civilnog stanovništva ukupno. Posebno, autor naglašava ulogu ruskog cara kao i jugoslovenskog regenta Aleksandra u spašavanju izbegličke vojske, koju kao da bi neko hteo u svetskoj historiografiji stalno da zamogli navodnim nepokolebljivim zapadnim savezništvom, ali to su i u ovom slučaju okviri u kojima se odvijao i život Radojevića. Citat. Dva Radojevića ratnika, Živojin i Miloš Pavlov, kod Vezirovog mosta na Belom Drimu sustižu pratnju kralja Petra. Sa kraljem Petrom ovim putem povlačili su se regent Aleksandar, vlada i vrhovna komanda. To je bio najkraći, ali i najteži put, jer je vodio preko teško prohodnih albanskih planina i gudura. Put je bio dugačak 115 km, a regent Aleksandar ga je sa gardom prešao za samo 2,5 dana. Srpskoj vladi je trebalo 4, dok je oficirima vrhovne komande, koji su pratili nosiljke kralja Petra i staroga vojvode putnika, za prelazak bilo potrebno 11 dana. Drugi pravac povlačenja kojim su se ostali Radojevići kretali bio je znatno duži, Peć, Andrijevica, Skadar. Ovim pravcem krenule su sve 3 srpske armije, diplomatski hor, kao i osoblje savezničkih medicinskih misija. U Peći komandanti narediše da se artiljerijsko oruđe uništi, da ne padne neprijatelju u ruke. Tu se rasformira i komora, jer su kozijim stazama kroz Rugovsku klisuru, okovanu ledom i snegom, mogli jedva da prođu pešaci osamareni konji. Tad nastade zlo, patnja i muke. Niko ne zna šta su muke teške dok ne pređe Albaniju peške. Put od oko 300 km srpski vojnici i izbeglice prešli su pešice u trajanju od 19 do 30 dana. Osim gladi, snega i ogromne hladnoće, vojnici koji su prolazili ovim putem bili su izloženi i napadima albanskih plemena. Na hiljade i hiljade njih ostalo je zauvek da leži u tim planinama. Umirali su od gladi, iscrpljenosti, smrzavanja ili su i ubijeni u nekom od napada Arnauta. Planina Čakor ostala je upamćena kao planina smrti i stradanja. Temperatura se kretala do ispod -20 stepeni. Sneg je bio dubok i do 2 metra, a nigde skloništa, nigde hrane. Put ih je vodio preko sela Velike Stare Postojne Radojića predaka. Nadaje se da će tu, u selu, moći da kupe nešto od hrane. Pa mole veličanske žene da im prodaju malo varenike, parče sira, komad proje, a one se pravdaju. Otkud nam anđeli s vama, djeca nam od gladi kapavaju. Kod Andrijevice je od zime pucalo i drvo i kamen. Nakresaše malo granja od smreke, skupiše se u gomilu i ogrneše se ćebetom, da neprijatelj ne vidi vatru, da makar ruke malo ugreju. Iza njih jaka eksplozija. Pomisliše Švabe, jer tada je crnogorski general Serdar Janko Vukotić na Mojkovcu tukao Austro-Ugare, držeći Srbima odstupnicu. Okrenuše se da vide šta je, kad ono smreka eksplodirala na mrazu. Bilo je to zaista kao u gorskom vijencu. Bog se, dragi, na Srbe razljuti. Za sve vreme povlačenja srpske vojnike bodrila je jedino nada da će spas pronaći kada dođu do albanske obale, kada izađu na more. Nadali su se da će naići na savezničke brodove i magacine pune hrane. Situacija je međutim bila sasvim drugačija. Oni koji preživeše i stigoše do Skadra i ugledaše more,
Savezničke brodove ne videše na pučini. Na pučini ugledaše samo vekne somuna koji plivaju na površini mora iz broda koga je Austro-Ugarska podmornica potopila. Neki čak i to doživeše kao radost. Uskočiše u plićake, grabe vekne natopljene morskom vodom i halapljivo trpaju u usta. Uskoro počeše da padaju od strašnih stomačnih bolova i propratnih tegoba. Kiša je neprekidno padala. Izlile su se albanske reke, a područje koje je inače močvarno postalo je neprohodno. Blato i glib na sve strane. Ne zna se broj srpskih vojnika koji su se udavili u tim rekama koje su im presecale put. Koliko ih je ostalo zaglibljeno u blatu, koliko ih je umrlo od iscrpljenosti prelazeći poslednje kilometre. Umirali su na svakom koraku. Umirali su na peščanoj plaži Svetog Jovana Medovskog, gde su danima čekali savezničke brodove. Regent Aleksandar u očajanju piše pismo ruskom caru Nikolaju II. I moli ga za pomoć. Car istog dana šalje telegram kralju Velike Britanije i predsjedniku Francuske, u kome zahteva da se srpska vojska evakuiše na bezbedno mesto ili će, u suprotnom, Rusija da potpiše separatni mir sa Austro-Ugarskom i Nemačkom i prekine svoje učešće u ratu na strani saveznika. Posle ove energične reakcije ruskog cara počela je evakuacija srpske vojske sa obala Albanije. Od tog dana saveznički brodovi su počeli ubrzano prevoženje. Do 15. februara prevezeno je na grčko ostrvo Krf 151.828 ljudi, u Bizertu i Tunis oko 13.000, a u Francusku 5.000 Srba. Autor u svom delu nema nameru da predstavi Šumadiju kao posebnu izuzetnost srpstva, već da upravo na primjeru jedne porodice i njenog roda, kroz migracije unutar samog naroda, pokaže svesrpskost najveće mase balkanskog stanovništva, a koju su uvek tuđinska nastojanja krnjila i osipala da mu silom osvajača oduzmu autentičnost i etničku autohtonost i istorijska prava koju mu otuda pripadaju. Kroz prizmu etnološkog i istorijskog ovdje je daleko više jedna izuzetno ozbiljna antropološka studija šumadijskih domaćina. Knjiga vri i vrvi od podataka, bilo istorijskih, bilo etnoloških, bilo socioloških. Rajko nam pruža podrobne podatke o sociološkom stanju srpskog sela u oblastima prosvete, higijene, podizanja kulturnog nivoa stanovništva. Posebno bavi se nastojanjem države da omogući domaćinstvima sticanje savremenih znanja u obradi poljoprivrednog agrara. Ovdje je kroz bitisanje jedne konkretne porodice predstavljena čovekova istinska potraga za onim logosom koji predstavlja čovečno i pripada svim ljudima. Ovdje su sva proticanja porodice Radojevića od Potočare u selu Junkovcu do, jer u jednom trenutku Jagodići, od kojih su Radojevići, po pomenutim beleškama prote Ilije, bili su vodeničari i živeli su od ušura za svoj rad, od onoga što se ostavlja vodeničaru za poslove mlevenja žita. Obično je to bivalo oko 4% sa mlevenom. Protinjanja su ovde do svih onih Panajija, svih tih zadušnih žita koja su sledovala svakoj srpskoj duši, bilo po starini, bilo po nesrećama ili ratnim zaslugama. Centralna okosnica ove porodične povesti tiče se najviše 19. i 20. veka, ali prožima i današnje dane ovog 21. veka, do Bogu hvala još živih, brojnih potomaka baba Jagodinih, do porodica iz njenog roja rasutih po svem svetu, uspešnih u svojim poslovima i opredeljenjima. Citat. Put avionom do Kanade trajao je 2 dana
sa 8 uzletanja i sletanja. Prvo sletanje bilo je Beč. Dok su čekali da presednu u avion za Strasburg i Pariz, radoznalo je razgledao oko sebe jer je sve to za njega bio novi doživljaj. Tu je prvi put video crnca. Šta mu bi da se ovako izmaže i malinom, mislio je u sebi. U jednoj fotelji sedela je starija gospođa koja je neprestano nešto žvakala. Gleda je, preživa ko krava. On tada nije znao za žvakaću gumu. U Pariz su stigli predveče. Avioagent ih je uputio na autobus kojim je trebalo da se prevezu do hotela da prenoće. Dok je autobus mileo kroz zakrčene ulice Pariza, posmatrao je živost te svetske metropole, reke naroda na trotoarima, osvetljeni izlozi prepuni šarenila. I sam hotel u kome su odseli bio je uzbudljiv doživljaj. Tu je prvi put video apartmansko kupatilo. Sutradan su se ukrcali u avion Air France, 4-motorac, za let preko okeana. Posle sletanja u Dublinu, gde je sve bilo prekriveno zelenilom, a pored aerodroma paslo je stado ovaca od nekoliko stotina brava, sleteli su u Gander, prvi aerodrom u Kanadi, pa zatim u Montreal, gde su im overavali useljeničke vize. Onda presedanje na avion Trans-Canada Airlines za Toronto i konačno Windsor. Tu su se otac i sin videli po prvi put. Za Rajka su ti prvi dani u Kanadi bili tugom ophrvani. Preko noći presađen iz šumadijske idile na asfalt nepoznatog grada, a bez znanja jezika i navika ljudi koji tu žive, sve se to bilo sabilo u glavi i u srcu i pretvorilo u jedno traumatično osjećanje da se nalazi u zoni sumraka. U Junkovcu je bio nešto, bio je neko, imao je, mogao je, želeo je, sanjao je. U Junkovcu bio je jedina muška glava, pa tako i domaćin kuće. Odlazio je u opštinu da namiruje poreske obaveze, u Vodenicu da melje brašno, sazivao radnike za poljske radove i mnogo još koje čega vezanog za dnevni seoski život. Bio se skoro i zamomčio, pa je odlazio na igranke i zabave, igrao u kolu, a tu su bila i prva kibicovanja i neke mladalačke simpatije. A onda je to sve preko noći isparilo. Pa je sada, čini mu se, nekako vraćen unazad, ponovo u ulogu deteta. Pored toga, tu je i otac, isto tako nepoznat, čiju narav ne poznaje. Zapaža i njegovu zbunjenost, jer ni sam ne zna način kako da se ophodi sa svojim detetom. Već drugog dana otac mu dade svesku, olovku i udžbenik engleskog jezika. Da li znate engleski? Od Aleksandra Vidakovića. Dobio je zadatak da svaki dan savlada po jednu lekciju. Tu nastaše muke i nevolje. 2 godine od kada je završio osnovnu školu, knjige u ruke skoro da nije ni uzimao, a sad je trebalo da savlađuje lekcije na nepoznatom jeziku. Jednoga dana dođoše u posetu očevi prijatelji, Radivoje i Barbara Radenković. Posle kraćeg ćaskanja, Barbara mu reče: "Ti više nećeš biti Rajko. U školi će te zvati Rej. To je lepo ime koje znači sunčev zračak." Rajko je gleda i misli: baš ti hvala. I ovako mi je sve potaman, samo mi još fali to englesko ime. Dođe septembar i početak školske godine. Pri upisu direktor škole reče da će ga staviti u 4. razred, pa će ga u 5. prebaciti kad nauči jezik. Već u startu ta činjenica mu je nanela nelagodnost. Jer bio je prinuđen da bude u razredu sa decom 3 godine mlađom od sebe.
Osjećao se kao tučak među kašikama. A da nesreća bude još gora, biti imigrant u anglosaksonskoj Kanadi u to vreme isto je što i biti bela vrana. Osjećao se kao da strči poput prebijenog palca, jer nije bio prihvaćen od ostale dece. Kanađanima su imigranti bili dobrodošli kao jeftina radna snaga, ali o nekakvoj društvenoj ravnopravnosti nije bilo ni govora. Indikativno je bilo jedno javno razmišljanje Helen Fairclough, ministarke za useljavanje. Šta će nama imigranti kada su oni skloni lenjosti, alkoholu i kriminalu? Uprkos takvoj atmosferi, on je uspeo da savlada engleski dovoljno dobro da bi ga u januaru prebacili u 5. razred, te i taj razred završi iste školske godine. Svake školske godine u maju bilo je ustaljeno da se održavaju međuškolska sportska takmičenja. I Rajko se kvalifikuje da zastupa svoju školu, a na sletu osvoji prvo mesto u bacanju koplja, kugle i diska, sprint na 100 metara i trčanje na 200 i 400 metara. Sutradan dobi pohvale od direktora pred celom školom za uspešnu odbranu boja svoje škole. To je bilo propraćeno burnim aplauzom kako učitelja, tako i svih đaka. Po prvi put osjeti da je prihvaćen, da je jedan od njih. A prijali mu je i to što se osjećao pobednikom koji je sada u centru pažnje. U isto vreme, to je za njega bila i poučna lekcija koja će mu koristiti tokom života. Uspehu se niko ne ruga. Uspeh je kalauz koji otključava vrata budućnosti. Sljedeće godine završio je 6. i 7. razred, a onda i 8. tako da je za 3 godine završio 5 razreda. U gimnaziji je bilo sve puno lakše i normalnije. Engleski jezik je već bio savladao, učenje mu je išlo lako, a nastavio je i da se bavi sportom, košarka i nogomet, što mu je obezbeđivalo popularnost u školskom društvu, pogotovo kod devojaka. Kad je došlo vreme da upiše fakultet, doživeo je neočekivanu neprijatnost. Kad je trebalo da upišem fakultet, vladalo je neko pravilo da i pored ocena iz gimnazije i prijemnog ispita, principal, odnosno direktor gimnazije, podnese svoje mišljenje o studentu putem referentnog pisma. Kad sam zamolio mog direktora da mi napiše tu referencu i da je prosledi na univerzitet u Detroitu, gdje sam bio konkurisao, direktor mi odgovori: kakav fakultet? Ti si emigrant prve generacije. Od tebe se očekuje da kopaš kanale, da radiš na gradilištima. Zatečen takvom drskošću i neprikrivenom diskriminacijom, brzo sam se snašao, valjda je u tom trenutku proradio u meni onaj srpski inat, pa mu odbrusim: gospodine Pentland, ja ne znam ko to od mene očekuje da kopam šančeve, ali vi sigurno nećete biti kreator moje budućnosti. Ako ste mislili da me obeshrabrite u mojoj nameri, ostvarili ste nešto sasvim suprotno od onoga što ste htjeli. Sačekao sam da direktor ode na godišnji odmor, a onda sam zamolio njegovog zamenika, vice principala, koji je inače bio direktor sportskog programa i koji me dobro poznavao, da mi napiše referencu, te tako budem primljen na studije. Na Filozofskom fakultetu upisao je istoriju i englesku književnost. Prvu godinu položio je u roku sa odličnim uspehom, što mi je omogućilo da dobije stipendiju za sljedeću godinu i da bude plasiran na dekanovu listu odlikaša. Takvim uspehom nastavio je sve do svršetka studija, kada je diplomirao sa uspehom cum laude, akademskom pohvalom i bio uvršten u Who's Who among students in American universities and colleges, ko je ko među studentima na američkim univerzitetima i koleđima, biografski leksikon američkih studenata. U tom trenutku nije razmišljao o postdiplomskim studijama. Plemenita krv kod Srba božanski probije podvižničkim delom običnog čoveka u mnogim odsudnim trenucima istorijskih lomova. Koliko god ga ili ne osjećali, i ovaj je trenutak istorijski izuzetno preloman.
Time iznad ovog trenutka iskače delo Rajka Radojevića, ispisujući kosmičku odiseju na ovoj planeti bezmalo svake domaćinske kuće u Šumadiji, pouzdano i sigurno među srpskim rodom, proverivo i dokazivo. Ako je čitalac posle čitanja ove knjige upoznao Radojevića, upoznao je, može se reći, i siluetu šumadijskog domaćina kroz burna vremena. Ali Šumadiju može da kaže da poznaje tek onaj u čojoj krvi vri duh opisanih odnosa, slobodarskog ponosa, duh koji nikada nije pristao da bude otirač ni za čije belosvetske noge. Takvom duhu, dok je čitao, ova knjiga miriše opojnim omamama Šumadije. U Rajkovoj knjizi je dato protinjanje kroz istorijske lomove, jednako kao kroz svakodnevicu, jednako kao kroz običaje i verovanja koji su narod održali, očuvali ga i čine ga narodom. Narodna tradicija, kako se baš u Šumadiji drži, zbirka je opšteg znanja sa kojom se može svuda i sa kojom se ne može pogrešiti u opstanku. A kako autor na strani 103. posmatrajući svoju porodicu kroz vreme uočava, navod, Radojevići su uvek bili obdareni urođenim instinktom za opstanak, zatvoren navod. Što bi se reklo, Radojevići su baštinili tradiciju u krvi. Jedna od najvažnijih, a možda i najvažnija knjiga srpske istorijske nauke i historiografije pojavila se 1992. godine, uzimajući baš tu godinu za prelomnu u sagledavanju istorijskih kretanja u prostorima nastanjenim Srbima. Autor, istoričar, akademik, profesor, dr. Milorad Ekmečić, u delu pod naslovom Dugo kretanje između klanja i oranja, pokušao je da sagleda istorijski period između 1492. i 1992. godine, 5 vekova i promene u srpskom narodu, u srpskoj državi, posebno u misaonim tokovima balkanskog duhovnog miljea, koje su nastajale prelaskom iz jedne u drugu pretpostavku o ideji vremena. Da citiram profesora Ekmečića. Navod. Do 1492. recimo, Srbi su bili organski deo ondašnje Evrope. Sa turskim vojnim osvajanjem oni postaju deo jedne drugačijeg sveta u kome je odmicanje vremena bilo sporije i postignuta ostvarenja izgledala nepromenjiva i dugovečna. Stoleće evropske istorije nije isto što i stoleće turske istorije. Sa dolaskom islamskog tipa društva izgubljeno je osjećanje da istorijski tok predstavlja svrsishodan uspon i ima neki daleki cilj, uočava profesor Ekmečić. Društvena kretanja u srpskoj zajednici koja su se našla u susretu tokova dvaju nesamerivih duhovnih okeana, za razliku od voda zemljinih okeana koje se u svojim masama potpuno dodiruju, ali se nikada ni u jednoj kapi ne mešaju, već stvaraju na planeti tačku skupocene turističke atrakcije, upravo zbog toga što u ljudskim umreženistima tokovi društvenih kretanja nepovratno-povratno mešaju grupe i individue, baš u prostorima Balkana. Odredit će u svim vekovima opstanak i život te srpske zajednice, kako tragičnim, tako i uzvišenim. U sklopu razmatranja tih kretanja na konkretnom primjeru sopstvene porodice, Rajko Radojević je posmatrao život šumadijskih domaćina u periodu od preko 2 veka, od kraja 18. veka do današnjih dana, od izbegličke familije Babe Jagode do razgranatog grozda familija i porodica koje su, kao i brojne druge šumadijske kuće, u tom periodu povratile svom rodu navod, osjećanje da istorijski tok predstavlja svrsishodan uspon i ima neki daleki cilj, zatvoren navod. I šta više, uvrstile su i sebe i rod u tokove savremenih evropskih i tokove svetske zapadne civilizacije kao sudije, privredne i naučne i javne radnike. Svako ko je od korena, kako se to u Šumadiji kaže, dok čita ovu knjigu, moći će da vidi i tok sopstvene familije kroz vreme
i da se spomene ličnog predanja gdje je i kako i njegov porodični venac umeo, kako kaže guslarska narodna pesma, i bio kadar stići i uteći i na strašnom mestu postojati. I to je posebna vrednost ove knjige. Posebno značajno je da je i sam autor, trenutno žitelj Kanade, izuzetno aktivnog društvenog angažmana u kanadskoj i srpskoj dijaspori, bio je predsjednik dugogodišnje Srpske bratske pomoći, zatim predsjednik Srpske nacionalne akademije u Kanadi, što sve otvara prostor za promišljanje o ogromnom broju srpskih porodica rasutih po čitavom svetu, i Šumadije i svih drugih srpskih Šumadija, i njihovo Radojevićevanje kroz apokaliptičnost minulih vremena. Prilikom svog boravka u Trstu 1804. godine, obilazeći izuzetno bogate i društveno važne srpske trgovačke familije Trsta, zabeležio je Dositej Obradović da svaka društveno značajna porodica ima Ižicu. Ižicom su zvali porodičnu svesku u kojoj su se upisivali svi značajni događaji vezani za život porodice. Valjalo bi danas da naše širom sveta razvijeno srpstvo u savremenim tehnološkim uslovima kompjuterizacije razmisli o ovome, pa da po uzori na knjigu Radojevići priča o šumadijskim domaćinima, svako ko pamti, povede malo više računa o svojim potomcima. Kako je i sam autor Radoje Radojević zapisao na 354. strani svoje knjige, navod: istorijsko pamćenje vezano za jednu familiju trebalo bi da bude za mlada pokoljenja potka na kojoj zasniva njihovo sopstveno trajanje. I to je bio motiv da ova knjiga bude zapisana, zatvoren navod. Kao što je rečeno na početku, umjesto uz gusle, a moglo i tako, naučnim radom. Da za mlade naraštaje zabeleži živote svojih predaka i svoje generacije. Budućnosti ima i bit će je. I tada koji budu tu treba da se spomenu predaka i savremenika, baš kako je to učinio dvostruki doktor istorijskih nauka i u Srbiji i u Kanadi i penzionisani ugledni poslovni kanadski privrednik Radoje Rajko Radojević ovom svojom knjigom. Od namere da načini spomenicu rodu i rođestvu, načinio je lep spomenik kulture svom narodu i ličnom potomstvu na čuvanje. Pred čitaocima je delo čija je namera da ne zaboravimo i da se ne zaboravimo. Namera je precizno izvedena i u potpunosti uspela. Thank you.